Kurerikana mathaa imwe na nuthu muthi wa kiumia niguo itoi nyanya cia gikundi kia Al-Shabaab cirageririe gutharikira kambuni-ini cia waki wa barabara kuuma bururi wa China mwena wa Garissa. Ekinaĩ aya marang'ethanĩire na Maabithaa ugitiri kwa ihinda ngucanio iria iratigire murangiri wa kambuni ino hamwe na mutumia wake na nguraro cia rithathi. The wife of the watchman got a bullet cut on her neck, and also the watchman got a cut by an object as he was scampering to safety. Komanda wa borithi wa gicigo giki David Karin augite ugitiri ni ugacirithitio guku agitugeria Maabithaa a borithi ni undu wa kung'ethanira na itoi icio. Immediately before the attack, the officers had a very good information to the effect that there was people within the township who were of questionable character. Benjamin Mulei ni umwe wa aria marahonokire gicajama-ini giki na ni aratariria uria arahonokire. Nikaona watu kama 6 hivi wamejifunika kichwa, hata wesi waelewe ni kina nani. Mimi nikarudisha tena kwa mtaro. Sasa hili ni okoe maisha yangu, na kutoka hapo mimi niliposikia bunduki zimeanza kulia, mimi nilitoroka, na hata saa hiyo asubuhi ndio nimekuja nimelala kwa karabati. Jana watu wa kijiji walitoroka, hata sasa haijulikani watoto wengine walioko hawajapatikana, karibu watoto 6. Maabithaa a borithi no marathi na mbere na kuhunga mahuri ekuirwo eeri aria maranyitikanire na mishinga hamwe na matharaita mangi. Aria maragurarire marathi na mbere na kwamukira motungata ma urigitani thibitari-ini nene ya Garissa. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Gathoni wa Njihia.